Blai pi baro nakaliang ka Doordarshan kan Rachelong ip yang sobhai pi sheng ni ka tup kubo mentaga jan miet shaban paji kubo babanya ingnya pechwai kimat bekongsan. Yakran Menteri Dang Badu kari Narendra Modi beru Presiden ke Amerika Donald Trump lapan pau ia ka jingkwa ban penklan ia ka jingedai hakipang bakta yakini ki ari Kentaj Menteri Ketenat Kampok Yeng ke Jelau James Sangma bani keren bat kinong tok khubor dawa ke Shalong Press Club ia ke jingpan map na Menteri Sam Menteri Ketenat Patai Khubor Prakash Javadekar ia ke khusnam Antarrashtriya Yoga Diwas Media Awards aga sien beningkong syakil laipau teli kila Patai Khubor halo ke jingken tiu ia ke yoga Bat an penbiang ia ke jing pahara ke bepaka haka Khelo India Games ke ban Salong Shen ha Guwahati ong CEO u Avinash Joshi. Ki khubor ki babanya. Menteri Dang Badu keri Narendra Modi ulo ong ba ka jing dai ha pedeng ke India bat ke Amerika balatai halo ka jing Shania. Ka jing buram markeliang bat ka jing sngotu jingmut kala nangsan na ka bor shikabor. Aba ai kublai snam thamayo Presiden ke Amerika Donald Trump Modi ulapan pau ya ka jingkwa ba ka jing trailang bat kandang yai beteng manang penklan ya ka jing trailang hakiliang baro ki bakta yakini ki ari Modi ulapan pau ya ka jingkieu haka ban nang pen scam ya ka jing daya pedeng kini ki ari hakisnam baladam Menteri Ketenat Kampok Yeng ke Meghalaya James PK Sangma ulayania bat unong tok khubor na Shillong hadien ke jingkentaj Menteri benyekran bekela patai khubor ha Shillong henen kesngi kinong tok khubor kila ap hadu lai kenta ban keli pertau na halor kimat ki bahap hapo ke jingkmi jong Menteri Hendai hadien ba James Sangma ulami nala kamera kinong tok khubor kila ai khublai snam thama yo bat kat ba uwei unong tok khubor balarang ba ula persang ban ye khublai kti bat Menteri ulanyat ya syarut ka belami ka jingania pedeng jongki hagajuk kepo ke Shillong Press Club kala dawa ba Menteri udai ban panmap namar ka jingle meng jong Menteri Ketenat Patai Khubor Prakash Javadekar ne kesngi ulasam ke khusnam First Antarrashtriya Yoga Diwas Media Saman kaban ningkong tam syakil laipau tuli kila Patai Khubor hanong ba Delhi mendagesngi Ketenat kala thung ya kene ke khusnam ha ubnai jeliu ahja khat khandai ban bo dak ya ka jingno senyang kila Patai Khubor ban pen sepriang ya ka yoga ha India bat hakeleng ke perthai lasam hadu khat wei tuli ke khusnam hapo ke kerdan Best Media Coverage of Yoga agi kot khubor pratli khusnam lasam hapo ke kerdan Best Media Coverage of Yoga haki television bat khat wei tuli ki lasam hapo ke kerdan Best Media Coverage of Yoga ha radio प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिभा है जिन्होंने ये इनिशिएटिव दुनिया के मंच पर यूएन के सामने रखा और 100 दिन में 170 देशों ने सपोर्ट करके 21 जून को योगा दिवस हुआ ये एक भारी भारत का सम्मान है आज 21 जून के 4 साल हो गए 5 साल हो गए और 5 साल में दुनिया के 190 देशों में कार्यक्रम होते हैं Ipulit ke Delhi mentagesngi kila ong ba kila la bantem ya ka jingekhi ka Balaja ha Jawaharlal Nehru University bat ki pulit kila sedang menpelong ya ka jingekren bat ki kena pulie ban penne ya ka sukesan. Abakren ba kila Patai Khubor Deputy Commissioner jong tenat pulit Devender Arya ulay tu ba om shimladon shu kenu ka jingjia ha ka ni ka skul ba. Ulaong baladep ban bu iki pulit ki ban pahara hapo bat kumju shaba jong ka phalau jong ka ni ka skul ba. Ulay tu ru ba ka tenat tokit kan sa shimti ban tokit halo ka ni ka jingjia. इंसिडेंट हुआ था जेएनयू में 2 ग्रुपों के बीच में वायलेंस का
और उसके बाद जब पुलिस ने इंटरवीन करके शांति व्यवस्था बनाई है, उसके बाद से जिस समय हम बात कर रहे हैं आज तक कोई फ्रेश इंसिडेंट ऑफ वायलेंस किसी भी पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से रिपोर्टेड नहीं है, ना यूनिवर्सिटी के अंदर से ना ही यूनिवर्सिटी के बाहर से। सो सिचुएशन जो है वो पूरी तरह पुलिस के कंट्रोल में है। Kinong penyat ya kelempung ilek kai Khelo India Youth Games ajar arpau kila pentiknai ke jing pahra ke bapaka bah. Abakren bat ka AIR u Chief Executive Officer jong kene kelempung u Avinash Joshi bat u Joint CEO u Angamutu kila ong baladap banbu ke jing pahra bapaka haki lai benta haki ne ke jing ilek kai. Ya kawat ka balai jong kene kelempung Khelo India on sepelong ha Guwahati ke ban sedang nadu ka shipau torik menta u benai. Ujushi ulo ong syuk baki nong syong shnong jong ke Guwahati ke lapen pau ya ke jing sngokemen haga po bala pelat ya ke logo bat uteng shop na ke benta ke ne ke lempung ilek kai bala kermen ru ba ke ne ke juk ke jing sngokemen bat sngo eat ya ke jing ilek kai kan yai beteng hagi por bat pelong ya ke ne ke jing ilek kai ke Khelo India ke balai kan sayok ban sakhi ya arpau tuli ki jat jing ilek kai ki ban penyelek kai haki khatwei tuli ki jaka. Ha ke jing ilek kai T20 International ke baar padang ke India bat Sri Lanka on penyelek kai ha Holkar Cricket Stadium ha indoor ha ke port nyo beje menta ke janmiet ya ke jing ilek kai T20 ke beningkong lapen sangit no na ke daw ke jing sngam jong ka madan ilek kai na ke daw jong ke jingjor slap ha Guwahati ha ke santarik ukala lengkot. Mentapan inyepet ya kejing long juman ke sumineng kejing shet jing krak ke sumineng haslong ke long khat r point kena Celsius sakapor menstep r point pradik Celsius sakapor janmiet kejing singam gau hau ke long nyo pon shi spa menstep bat kendai pon shi spa janmiet ka sumineng kan dom lo akikat tu kat ne ki benta jong ke jela shaban poi shi ke bekut jong tup ke bo ni pet biang sa ASEAN ni kini kimat bekong san. Yakran umen tudang bakdu keri Narendra Modi ber Presiden ke Amerika Donald Trump lapan pau ya ke jingkwa ban penklan ya ke jingdei ha ke pang bekta ya kini ki ari kentat umentri ketnat kampo yang ke jelau James Sangma banyak keren bat kinong thok kubor dawa ke Shillong Press Club ya ke jingpan maap na umentri Sam Umentri ketna pathai khubor Prakash Javadekar ya ke khusnam Antarashtriya Yoga Diwas Media Awards ha ke sien beningkong Shakil Laipau tuli kila pathai khubor halo ke jingkentiu ya ke yoga Batan penbiang ya ke jing pahara ke bapaka ha ke Khelo India Games ka ban Salong Shen ha Guwahati ong CEO u Avinash Joshi. Terpalok kat tungi lah poi sebekut jong tup kubor jing menta ke janmiet hadu bangin syamit pila syai ke singi ha ke juk ke po play pi baro.